Ngikhumbula amazwi kamalume usohloliwe njengedombolo ikati eladla abantu abalo. Wathi ngelinye ilanga, yabona mshana, umuntu uma yonile ungabe ukuphoqelela ukuthi wonile, ulokhu umcindezela ngokuthi wonile, ngoba uma usukwenza njalo usuke umqhubezela ukuthi one kakhulu. Umuntu uma esuke onile awumcindezeli ngephutha lakhe, kunalokho uyayithulela nje umyeke. Uthi ngesikhathi uyithulela umyeka, uyena ujike eshawo nembeza futhi ebone ukuthi unephutha, bese yajika kuleyo nto leyo akade eyenza ebhedayo bese yayiyeka. Ngibukani njalo, ngibuka indaba yalomfana lona abathi uThabani Hlatshwayo, uThabani Bongani Hlatshwayo. Loya mfana ngiye ngimbuke kakhulu amavidiyo akhe, ngibuke nje nabantu mabesuke benza amavidiyo bekhuluma ngaye. Ngibone ukuthi abantu beza ngale ngqondo ukuthi bafuna ukumkhuza, bazama ukuthi bembuyisele endleleni. Manje bona basuke bengaboni ukuthi lento abasuke beyenza bamqhubezela kakhulu. Uyazi ukuthi mawusuke umuntu nje ngesikhathi uqala bonke abantu besizakala ngawe bekwenza umuntu omubi, leyo nto leyo ivele ikwenze ube wese. Kunjengokuthi mawusuke wenza ividiyo la ukhuluma ngento ethile bese abantu bayangena kuma-comment bekuthuke. Yabona, leyo nto leyo ayikwenzi wena ukuthi ube ngcono noma uxolise, kodwa leyo nto yenza ukuthi ugcine nawe baphendula ngenhlamvu bathuka. Manje-ke mawubuka-ke indaba yalomfana lona, ngiyabuka ukuthi lo mfana ungathola ukuthi kahle hle akekho kuhlaza njengoba abantu benza, noma njengoba abantu becabanga, noma njengoba abantu bechaza. Uthole ukuthi akekho kuhlaza lo mfana, kuphela useqhutshwa ukuthi abantu bamenza umuntu okuhlaza. Ungathola ukuthi uyihloniphela kabi nje, ngoba ngiye ngibuke mina ukuthi uyazi ukuthi akekho umuntu okenza ividiyo ekhulume ngesayidi elihle ngalo mfana, kodwa ngaso sonke isikhathi bonke abantu mabenza amavidiyo bakhuluma ngezici zakhe kuphela. Abakubali ukuthi naye khona okuhle akwenzayo. Uyambona nje lapha udila namaqola, zonke lezi zinto lezo, kodwa lokho abantu abakubali, baqhakambisa nje ukuthi uthuka inhlamba, akahloniphi kanjani kanjani, yabo yonke lento leyo. Ngesikhathi belokhu beqhakambisa leyo nto leyo idala ukuthi yena bese eqhubezela kakhulu. Umuntu nje mawukuthi ngempela uqonda ukumkhuza, okokuqala awubi public umkhuze phakathi kwabantu, ngoba uma usuke umkhuza phakathi kwabantu wena usuke wenzela ukubukwa kahle hle, hhayi ukuthi ngoba nakho usuke umkhuza, wena usuke wenzela, uyazi vele ukuthi abantu basuke bezoba sohlangothini lakho bazoseka wena, bese kubuka ngazuthi wena uzama ukusizakala ngalowo muntu. Nami ngiyakhumbula nje impela ngalezi ayikhathi lezana umuntu esafunda, ngiyakhumbula ukuthi nami ngangiye ngiyibone leyo nto leyo yake yenzeka. Uthole ukuthi mawusuke wenzele lokuphusana, uthothi uzogxeka umuntu oyedwa, ubone bonke sebehlanganyela, ubone kukhuluma ngisho isimungulu, ucathi ngoba phela isimungulu lesi asikhulumi, kodwa uzobona naso sizosizakala ngephutha lakho. So-ke ngithi angikuveze nje bafowethu ukuthi cha bafowethu, le nto lena eniyenzayo ukuthi nizosizakala ngamaphutha lomfana anisizi, kunalokho nimenza ukuthi eqhubeke ebe worse, noma ngabe ubezokhuzeka noma ngabe ubezoba ngcono, kodwa nina niyamqedela, nimbulala, niyamqedela nina. Yekani ukuthi manibone ukuthi unamaphutha noma wenza amaphutha bese nina nifuna ukukhanda i-content ngaye, nifuna ama-comment ngaye, nizokwenza amavidiyo nimthuka, nimgxeka, nenza yonke leyo nto leyo. Leyo nto leyo ngeke izimakhe, leyo nto leyo izokwenza ukuthi eqhubeke ebe worse kakhulu kunalokho ayikhona.